Ndoda yamadoda, ngikuthola lapha ngiyakubona ugalela imfuyo. Bantu labancane abasathandi kunakala itilwane leti. Sengithi nje asengive umuvo wakho ukuthi yini le nto ukuthi ube neshisekelo yekubhasobha letilwane. Kusho ukuthini kuwe lokho? Semncane, ngathanda kusemncane. Angishaya baba. Yes. Okay. Angishaya, khanga stroke. Athi ngibambe amfula, ongishiye asangiselana kuwo. Ngoba lese ngikufunzile abantu labasha bayathanda labanye ukhanye sebatalise abantu abebantu kojaneke bakhohlwe ukuthi kutalisa umbane umuntu kusho lokuthini. Lokuthi ngathi ekugcineni ube naso lesilwane lesi ukuthi ukhone kuhlawula ngoba thina ngesikithi nawone umbane umuntu ube soyavela kubo uyahlawula. Uyavela nje ukukhombisela ukuthi uyabona sinawe wende licala kuvula sibaya salenye indoda. Ungakhutsata uthini ke insha ekubhasobheni imfuyo nengithi ubakhutsate nje ukuthi akusiki ugcilateka na ubuke imfuyo ekhaya. Nami ngashela ngibaba azangibona. Unake imfuyo kunjalo. Awu siyabonga kakhulu jala licala. Ufundise nasi nalabanye bangabukela kuwe ukuthi amangwenya sibo. Okay. Hayi no siyabonga ke mandini. Nangabe ugazethe imfuyo ekhaya kusho kona ukuthi nayouth lencane kumele ibuke kuwe ukuthi kugaza letilwane leti akusigcilateka kusibusiso. Ekhaya kumele tihlale tikhona tilwane leti njengaleti. Siyabonga baba Ngwenya. Inkosi kubusise baba.